Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Karoshi, kalah kamba kalah sensar sibun ki jaka jongka Ukraine. Hadin ba kalah kini iya ka adip ka. Kabor pahara jongka Roshi. Kalau ong bakas nong pobeda. Hakanong ba Donetsk. Lakni no daki spy Roshi. Ha Donetsk. Ki jaka song spy jongka Roshi. Ki balakni iya ka sinong pobeda. Jongka Ukraine. Lapan klan bah kamtam. Ha frontline. Kabayajan bat ki spy Ukraine. Ya kanela ya thu da u defense minister jongka Roshi. U Sergei Shoigu. Kajingnya thu jong u. Kalami hadin baki nong Roshi. Kilah kini ya ka abdip ka. Kabadai kan nongba kabak kongsan. Had Donbas region. Katkum ka Ukraine main intelligence directorate. Ya kabel tip da ka GUR. Kalah kamba ki bor sipai jongka Roshi. Kilah penbena. Ban kini ya baro ki jaka jongka Ukraine. U Vladimir Putin. Ula kerpat ya ki spy Roshi. Ban penlong ya ka jing pahara ka bajur. Ha Luhansk jongka Ukraine. Kenang ban yuk kini ya baro ki jaka jongka Ukraine. U Vladimir Putin. Ula aipor laita yau ya ki spy jong u. Ban kini lut ya ki jaka jongka Ukraine. Теперь, что касается в целом ситуации на Авдеевке. Это безусловный успех, я вас поздравляю. Его нужно развивать, это тоже очевидная вещь. Но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами.